Idemo u najkraćim crtama pogledati što su to hemeroidi. Hemeroidi su otečene vene u zidu rektuma ili vašeg anusa, uzrokovane prevelikim pritiskom, uslijed čega dolazi do pojave boli i krvarenja. Primarni simptomi hemeroida su pojava kvržica na anusu, koje mogu postati bolne ili natečene. A često zna dolaziti do krvarenja iz anusa ili rektuma, posebno kada prolazi vaša stolica. Nekada čak i sama sluz koja se cijedi iz vašeg rektuma zna izazvati svrbež na vašem anusu. Dobra vijest je da će većina tih simptoma otići sama od sebe. Idemo pogledati koji su to neki od uzroka hemeroida. Pretjerana tjelesna težina, trudnoća, podizanje teških predmeta i neregularna stolica, kao i dugotrajni proljev, predugo sjedenje na WC-u i prejako naprezanje tijekom samog kakanja, koje također uzrokuje povećani tlak u crijevima i mogućnost pucanja žilica u crijevima i nastanak hemeroida. A katkada čak i sam analni seks uzrokuje hemeroide zbog samog pritiska na stijenku probavnog trakta, koje uzrokuje pucanje žilica. Ako je već volite toliko jako analni seks i vaš partner vam dozvoljava analni seks, onda ga nemojte baš praksirati ko što vidite da ga ljudi praksiraju na internetu. A evo i zašto. Ukoliko slučajno tijekom vaše penetracije partnera dođe do puknuća bilo koje žilice u partnerovom crijevu, tada može doći do trovanja krvi i sepse, uslijed toga što partnerova crijeva nisu oprana ni dezinficirana, nego se unutra nalaze partnerove fekalije, koje vi sa vašim udom tiskate unutra van. Pa ukoliko dođe do oštećenja sluznice crijeva i prodora krvi, može se desiti da se krv inficira sa fekalijama koje se nalaze u crijevima. Osim što će tada vaš partner dobiti krvarenje i hemeroide, moguće je da dobije trovanje krvi, koje je smrtonosno, a sve radi oralnog seksa. Idemo mi sada s guzice i oralnog seksa na tretman protiv herpesa i tako dalje. Što se tiče samih tretmana, postoje ove opcije. Uzimanje lijekova protiv bolova ili primjerice kremica koja utrne namazano područje i tako dalje. Ostali zahvati uključuju injekcije koje uzrokuju uništavanje hemeroida, elektroterapiju, laser, primjenu specijalnih gumica koje se ugrađuju oko hemeroida i tako ga natjeraju da zbog gubitka dotoka krvi sam strune i otpadne. I u najtežim slučajevima operacija. Što se tiče operacije, postoji zahvat koji se zove i u načelu se svodi na guranje sonde koja pri plješti hemeroid odreže i zašije crijeva. Tako da vam to i nije nešto o čemu bi ja ovdje dublje pričao, pogotovo ne o segmentima hirurgije same po sebi i kako to uživo izgleda i koliko traje oporavak i tako dalje. Ali reći ću samo da je oporavak Da bi spriječili ili ublažili pojavu prirodnih hemeroida, evo i nešto o prehrani. Idemo odmah na prehranu. Prvo po redu je prehrana bogata vlaknima. U načelu skoro sva prehrana bogata vlaknima je dobra za vašu probavu. Hrana bogata vlaknima dokazano pozitivno smanjuje hemeroide, kako vanjske, tako i unutarnje hemeroide. To je medicinski dokazano putem meta-analize. Idealna količina vlakna u prehrani bila bi cca 30 grama po danu. Evo i popisa nekih od dobrih izvora vlakana. Ova hrana uzrokuje kvalitetnu probavu i uklanja zastoj u probavi, uslijed kojeg dolazi do razvoja hemeroida na unutrašnjoj stijenci crijeva. Ukoliko imate hemeroide, bilo bi dobro također povećati unos tekućine. Voda pomaže pokrenuti probavu, ali i povećava pokretljivost vašeg želuca. A ovo je hrana koju treba izbjegavati ili maksimalno smanjiti njen unos. Iz razloga što hrana koja je siromašna vlaknima može povećati zatvor u probavi. Idemo još pogledati da li se treba izbjegavati jako začinjena i ljuta hrana. Medicinsko nasumično sekundarno istraživanje nije pronašlo ni jedne čvrste dokaze koji ukazuju da ljuta hrana pogoršava simptome kod pacijenata. Ali ja bih ovdje napomenuo da ljuta hrana kod nekih pacijenata može izazvati proljev i iritaciju probavnog trakta. Zato kao su pacijenti netolerantni na ljutu jako začinjenu hranu, koja im još jače i češće potiče stolicu, takvi pacijenti bi trebali izbjegavati konzumiranje ljute i jako začinjene hrane, kako se ne bi iritirao hemeroid, nego mu se omogućilo duže vrijeme zacjeljivanja. Stvari koje trebate izbjegavati ako imate hemeroide. Alkohol je povezan s povećanjem rizika od pojave unutrašnjih hemeroida i tromboziranih vanjskih hemeroida. Zato je najbolje ograničiti konzumaciju alkohola. Još jedan od napitaka koje treba ukinuti ako imate hemeroide je moj najdraži, a zove se kofein.
A razlog za prestankom konzumacije kave je sposobnost da kava stimulira probavni sustav, koji tada povećava pretjerano kretanje crijeva i izlučivanje određene vrste kiseline koja tada šteti sluznici samih crijeva. A problem s hemeroidima se tada duže liječi jer je probava učestalija i time učestalo nadražuje hemeroid. Učestala probava smanjuje vrijeme zacjeljivanja hemeroida, jer je hemeroid prečesto izložen prolazima probavljene hrane, izmeta. Zato je jako važno ne povećavati i ne stimulirati češće stolicu, kako ne bi prečesto iritirali hemeroid. Nadam se da vam je ovaj video pomogao i da nemate potrebu za operacijom hemeroida. Također, ako imate pozitivnih iskustva s nekim proizvodima za hemeroide, ostavite info u komentarima. A mi ćemo ih podići u opis ovog videa. Ukoliko proizvodite kremice, čajeve i slično za olakšanje i regulaciju probave, također ostavite svoj info u komentaru pa ćemo vaše info objaviti u opisu videa i time vam pomoći besplatno u reklamiranju vaših proizvoda. Ostanite mi zdravi, dragi moji ljudi. Bog! Sviđa vam se ovaj video? Biće ih još. Pretplatite se tu, na naš kanal. Besplatno je. I naravno lajkajte. Hvala vam!